E kublaya pi warok ki pralok ki wasnyau suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi wayap uwi ubru na juai hadin wangam u hawakam te kamon pertuju uwachong wasa haiwan we kamon jia ini warok te ton ab ye ni ka kubor hadu wakut khanang wayo tip iye wasakhet te chwa wo sedang i cheki kubor ladam pwe mu de piu subscribe your new channel snya bha ye subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khnang wa yo pten cho cho piu yo yigi kubor wa thame te ton sedang i cheki kubor iwi ni ijia iwada klan bha upor hakiran san social media kam wa man kate we da viral le iwi i video iwaya to we ni ijia i video open yo wasai ki kunhun ka search and rescue team ye imedyap yong uwi ubru na sentuk siar uwada tip pertuikam uwanda me na jiar uwali paulis nem irta we to le uwachong wasa hayong pia juai uni ubru dangam unin kasngi blai ka le phau tarik ubnai waso hey por step hey por kam wakhat wi chi ten haro nei liang ki pulit mari yo youtube ki chapang ini wajia de lai ki sak che iti itha wajia we de we kre lang wagi kanhun ka search and rescue team de yo wo sa ye medyap yong uni ubru na sentuk siar ka kanhun search and rescue team megalaya da poi ko ha ini ithau hei por kam wale waji no chiliang kasngi we de chimpor bha i ki wo chem ye ini imedyap nei da wajngut palat ka we kam te de yo wo sa ye ni imedyap hei por janmet hadin wardep wole ya ka postmortem de ikti no ye ni imedyap chekiwa hayung hasem yong o yo pendep ya ka le niam wakhado hey yeto we ida wangam uni ubro myi upentikna ne pensakhiat we da ngai le wam ki wa kti ha ini ijia te ka jingsnen wa yo ina ini ijia wa amhoi ukende cha chawa khamtam hakini kisngi liyor wa kamai